Makhefuin ni kapitudo rakwa vatevatek. Utawa matyagumdo Fadisaya kano nyimapudo Yerusalem. Amangananauno iwawalam ni yamatadutuam. Mangisirado tangay ni Yesu. Macita dawo macinanao di Yesua tudangan. Adinyi mavano. Adinyi narasyo tawa matyagumdo Fadisaya mavano. Tasirara na utawa matyagumdo Fadisaya kano tao doyotayam. Toda vangu-vangu na o ichichirawat dano ini napuda. O ichichirawat no ini napudam no jimavano am jangan. O nyisarangan na kanen no jinguyasiam jidangan na. So ikaru na padang no iwawalamda. Vangu-vangu nendado kuyas dado ininumanda. Kano kamada, kano makakadeya kakakananda. Amuri upachicienda si Yesu no tawa matyagumdo Fadisay. Akano mangananaoso iwawalam ni yamataduto. Manyiring siram, ikungudading apino machinanao jimuso ichichirawat no ininaputa. Ayatodangana yadjani mavano. Manyiring si Yesuam, uciring nani isaya dinyoa. Yatan wasi-wasiam, manuyong saunam. Tamanyiringam, waru watawam, da admadmayin yaken no ciringda. Am uno nedam, yami paraijaken. Dai panciwo ciring no tawa ciringko. Soya na ikabuno pipi pangayan no da kararalinyaken. Manyiring si Yesuam, nyo ikikakrapawo ichichirawat no ininapunyo. Akano ciri-ciring nani yamatadoto. Manyiring padiram, yakamotay mateneng, ayatumausyaso ciri-ciring nani yamatadoto. Doyan nyo kagagapso ichichirawat no ininapunyo. O ciring nani moisijin nyo am, ikaglo nyo ay kanigwo inyapuan nyo. Manyiring paam, umavayso inyapuan na am, turanawakwaka. No kamo manyiring am, no amyanso tawa manchinyado inyapuan naso. Uipakan dinyo am, yako ipikingking di yamataduto. No simyanso akman sangam, dinarana pakanawo inyapuan na. O akman rana sang ay ichichirawat nyoam, narasayin wo ciri-ciring nani yamataduto. Soya na ikarupa no yakman sang avarinyo. Luvutan ni Yesu aru watao do tangayin nam, manyiring diram, mamimin kamuwa umamiring so ciringko, akapakateneng nyudya. Ui suvuwa kanenam di mapiraratan so tao. Tao tumwo a apodo unoned no tawam uriwo mapiraratan siya. Amir ngenyoan piyanen nyo do unoned nyo urian. Karwan na ni Yesu aruwa tawa sumdep do sagad. Uriwo nipachitienda pasyano machinanaudya. Do kanadnad no ciring na. Manyiring si Yesu jiram, kamo akman sira uriya ya di makateneng dia, nyo jaten ngiwo kadinama piraratenan so tao no isuvuakanen, tao isuvuakanenam jangi do unoned na, ta mangi do velek na, akapi wad-wad na rananya. Upi pangayan no ciring ni Yesuam,
ipancinawo kajinama piraratanan so tao no isubuakanan. Manyiring pam, umapiraratan so tawam apo dono nedno tawa makubot. Tao may tutuwa apo dono neda makakadaya raratanam, ingingit na siya mangay mapivariso kapanako na, kapanwakwak na, kasagpian na so tokto, kapangagum na, kapangalalas na, kajina apratando iwawalam na, kapanginanaet na, kapanamgad na, kapagamanaso nakem na, kapamait na, amiraratan. Uya makakadaya raratan na uriam, mamimin uriga apudo no ned no tao. Ama piraratan so tao do tangay ni yamatado to. Karwan na dodang ni Yesua, kapipangay na do, macisngan do tayar, akado siton, ayli. Akasdep na do asakavagi. Ta jinakran wo kapakatan ng dadyano tao. Am jinapaw wo tao. Amyenso asaka mavakasa kanakan. Akuvutan no kalamsoyan ni Satan. O inanam mangaya mililitod do tangayin ni Yesu. Ta nimamiring na wo aro wavarina. Sira o may inam, di sira machi kailian do tao doyotay. Ta may vari sira do funisi. A machinap-nap do sidiya. So pa siya sino inana di Yesu. Am vorwoso kalamsoyan ni Satan. A kumuvot do anak na. Maniring si Yesu jam, panmanmaen wo kabsoy so anak. Tamalas wo kawasik no kanan no anak do ino. Maniring wo mavakasam, mano yung uri mo panirsiringan. Am umitya kakasa kanan no anakam, kanan uri no ino. Maniring si Yesu jam, yatay mano yung wo chiring mo. So tumura ng angayita, yarana ni mavurwo kalamsoyan ni Satan, ni kumuvot do anak mo. Makaranam mangiranao mavakasang do vaida. Makaranasam macitanaranao anak na, mirido irirayan na. Do minakakarunarana dyano kalamsoyan ni Satan. Karwan na ni Yesu ilia mingaran so tayar. Aka pangonong na do ili, mingaran so siton. Ani mapodo may kasangar nan aili. May pangiran na do rakwa may babnangaranom. May ngaran so tiyadidi. Makaranam yaida no tao di makamiringa di makabnebne katao do tangay ni Yesu. Taipansida si Yesu mapauptaso limanadya. Makaranam raraan na do aruwa tao kapasyay na siya jira. Akapasdep na so tanuronado talingana. Akapitsitsipana. Kapalinas na siya do lilano tawang. Katangara na so anit ni Yesu. Ang sak. Maniring do tao uriam ivata. Upipi pangayan naam katyangirana. Makaranam dyan miyagaya makamiringa makabnebnek. Maniring si Yesu do aruwa tawam. Dinyo may chichichien do tao. Ikikavivekdano aruwa tawa may limwang niya. Abudi navasavak makamiring siya. Maniring siram. Yati waraw varina. Ayato makapi papyaso yamatele.
akano yaji makabnebnek.